Asibi. Brother, Chama. ngicela ukuthi ngiphume. Ngangishuthi brother. Ngicela ngiphume. Ade ngihlaleni phasi. Khale sihlezi kuphi? Ngapha. Kwasithole la. Kuhlalwa phasi. Wrong. Asuke ayokufaka ama-FM angakangitsheli mina. Umenza nabantu abantu lababuya. Ma. Chama. Uchame kancane. Brother sekhaya la. Mara kwasithole la. Khale sithina Hlala phasi lapha izwa brother. Siyazi ukuthi kwasithole musi. Angani ukuthi nguma-preventer lawo. Nako nami. Sihlezi phasi. Ngapha. Ya mara babeli basembere kweni. Ngashuthi brother please. Enenhlanhla ngoba nithola umaluma akakhambanga brother Khale size ngani nifuna usihlalisa yena. Phasi brother kukhulunywe ngifuna ukukhuluma nami ngoba Ya mara before yena nawo step musi. Hlalwa phasi hlalwa phasi akufuneka amakhamera usho la ekhaya brother lana sisazilile akufuneka amakhamera sisazilile brother la uyamthoma izolo kumela ngaphandle brother ukuthi uhlontshuta manje and not allowed to do brother bayakhamba babawenzi into zabo so hey Peter ngekele ngikhuluma unjabula urongo manje ukuthi akuhlalwe phasi ma Mara sihlezi phasi. ngapha Mara lawa musisi. ubaba lo yakwazi ukuhlala phasi ubaba Kana ufike la wangiphosa ngeface ke. Ikhetho nami ukuthi Mara ke mangihlezi phasi prevention laba bamile uyabona ukuthi ngicala makoko bamemphelo benza crime prevention usho nami yo crime prevention mara ke yebo mara la ekhaya akugcoka amakhopayete okay asikhambise ngaphandle angiyingaphandle mayisokhuluma kanjani izintulo wangisingahlezi phasi uthi ngazintulo brother nonjabulo nizoyiphetha nina mina ngiyaphuma ngozihlatela asizoyiphetha noma mama nangwefonini sizoyiceda asenda akanayo irehe unjabulo yokuhamba yokuphuma ngetanga ngakutsheli ma mara uthi wena unjabulo wrong man abantwana laba bakhamba bathasa abantwana njengoba ngibona ngizwile mina wathiyela yena wayobika okay it's fine thina ngicabanga ukuthi ngoba ekugcineni kwelanga sifuna ukuthola iclosure mara nangabe mhlambe sekuyaliwa Niyambona solo kuyangikhipha ngifuna sizele la wasithole besingazi ukuthi basithole sesitholile ukuthi basithole ngoba besingazi ukuthi kwasithole namhlanje sesiyazi ukuthi sikwasithole yabona basitshela ukuthi kwasithole sesi makanjabula uzwila ngisho brother uthi batsho kwasithole akuthutho kwasithole thina manje sifuna ukuthola ukuthi mhlambe kuya ngendlela yokungakhona mhlambe singayibereka kanjani yebo usoma ukuthi madoda bathi ne ukuthi mina engalungela ukuthi nimusa amakhamera yeah ngapha ukuthi bayalo bagcoka kwamakhopayete sola come on brother yeah come on brother la come on brother come on brother too ngikho somakhama amakhopayete okay asikhambe ngisengaphandle ngoba basithole la get out zama ukwenza iphisi basitshela ukuthi kwasithole thina siyaphuma kwasithole siyakhamba ke siyokudecide njengoba abafuna ukusinikeza impendulo and besingafuni kuza la sesisile ke njengoba sisile gogo ungeza la uyazi ukuthi nje basitshela ukuthi kwasithole siphume kwasithole bathi siphume kwasithole Joni thina mntakathi umthaba lethi sisuka munjabule bona uElena ngabamtshela ugogo yeah ngumani kugogo ya ngogo ngokho kanjabule lo ngiyambuza ukuthi imali yakhona idle ngubani uyambona akangiphendula Khobuza mangakhuluma noma kanjani makanjabulo ungamkhulumisa makanjabulo sebajame gate bayashuta khuluma noma kasprankana ngithi wena uvuma umntwana aye lapha ahlala khona unjabule indoda kanjabule ungayazi na yeah mina ngithe athathe umntwana lo ngomtshela ukuthi angahlali naye lapha and ngoba nje sokucabana ngoba nje yeah umntwana lo kuyesithibela ngapha kuya ngapha maye makanjabule unjabulo uthi batsho so uyabuya uyokuhlala la kwaSithole ugogo Sithole uthi unjabule bezizinto bana Elena bangamtsheli la kwakhe akakhulumi next konjabulo ngoba unjabule bazenzela into bafuna uyenza abantu Elena manje umntwana lo gogo nakayakuwe umntwana lo nayakuwe anginankinga naye amlethe nini kuunjabule umntwana lo ngoba uzamletha nini ku
Sengiyababona ngasekangala. Noma nasasa noma kukunina ngamletha. Umntwana okuwe. Ayokhaya noNjabulo kuwe. Ayokhaya noNjabulo kuwe. Mina noma angamletha la kimumelo mina anginankinga. Bese access buza ukuthi nina access niyicela njani. Mina vele indaba yokula Manje bese ngimbona njani ke mina umntwana lo? Bese ngimbona njani ke umntwana lo? Ngoba imasatshelo sakho mina ukuthi uzamthatha ngoluhlana amlethe ngosonto ngithi. Maye nona yakuwe eBrongoro. Nakuwe eBrongoro uzakhona umletha kimi wena umntwana lo ukuzomthatha kimi via. mina ngingakwenza lokho. Mina phina ngikhona ngoba ngiyahola mina ke. Mina phina ngikhona ngithatha imali ngikhwele ngisumntwana eBrongoro. Mina ngizamukela ngizomthatha ngibeke inyanga ngimthatha njenganamhlanje. Yeah. Ngihlala 2 weeks. Yeah. Ngimletha kuwe. Yeah. Ngihlala 2 months. Kimi. Ngihlala 2 months yoga anawe. Yeah. Okay. Yena makafuna umntwana uzoza la kimi azombona la kimi akakhambi naye. Akakhambi naye. Akakhambi naye mina ngiphatha umntwana uphuma kumama uyahlala inyanga 2 months 3 months awunikele umntwana akezanga abanye bafuna umntwana uzoza la kimi. Okay. Manje ke umntana kwethu ngiyakuzwa njenganje no ngobugogo uyamqotha. Ngithi umntwana ngifuna ahlala kwaSithole ugogo uyamqotha kwaSithole. Uyokulala laphi nomntwana lo noNjabulo kusasa ukuthi alungisa akhamba ekuwo. Unomntwana lapho. Yeah, nangu umntwana size naye nempahlanyana zakhe size naye. Angeke ahlale uyamqotha makamhlala ngizafonela mina makafikileko la kimi. Ngiba amafoni akho makanjabulo. Kukuthatha amafoni kamanganjabulo. Mi nangu umntwana nangu nimzwile kithi utheni unini? Utheni? Abizi. Ngokuma nomama eqala. Abizi makanjani? Ubatsho umntwana lo uNjabulo kusasa mntakhwele amsi eBrongoro. Hello. Okay. Ayohlala naye eBrongoro. Okay. Hayi le. Yes, lapho ke sina sikhangela ukuthi namhlanje uzokuba naye. Ngicabanga ukuthi bazayilungisa nethi ngiba ukuthi namhlanje sabe nobona. Uyolala kuphi ke namhlanje umntwana? Kasikepekete la uhlala khona sikephi from namhlanje umntwana ufuna ukungibona mina ngizamisa umntwana wakhe engale mina ngihlala le eBrongoro ngihlala eMasazini ngihlala Makanjabulo. Khuluma nobhuti lo ke nangu ubhuti ke no. ngizolikhuluma nomama eqala. Kanjabulo. Namhlanje Njabulo uzalala kimi. Bese kusasa uzagibela eBrongoro. Because ngapha abatsha bamfuna ngisho. Mthetho uzohlala naye eBrongoro uzohlala naye lana. Angifonele ukuyeza Bathini? Like Amfonele. Ukuphi? Afuna ukumtshela ukuthini? Uyezokuhlala njani naye umuntu lo waso uzonithuka. Uyabona ukuthi manje umhlala enzasi kwa. mayezeni ke uhlala lenzasi kwakhe wayafike la azositshela lezo sitshela zona. Tuthi yena akazisane indaba zama-TV. Tuthi ukuthi ngileyo. Ngabe animvezi ukuthi Azange simveze nguye ufike wasitshela ukuthi ufuna ukuthi sihlale njani. Bambikele musugogo unina ni. Thina sikhuluma nobani? Sikhuluma nogogo esisekuyo. Yena uyafika ukuthi ama-America mara still nangu sibukele. Ubelanga ujame ekhaya brother la. Mara thina yabusekheno ngisiphambrengqothila ngithi. ngithi ngiyostay sisesitshe ngisikhohliwe bengivele lokho namhlanje. Okay. Yeah, njengoba siqethe ukukhuluma nomama wakho la yabona. Umama wakho la uyachaza ke. Uthi bathi umntwana uvumelele bathi umntwana kayile. Umntwana uzokuza kuye. Uzini? Mina naye. Mara umntwana akayokuvakatshela ku-boyfriend. Nje mina ngizohlala nomntwana la. Nani lapho ku-Ellen. La singane singikhombise khona. Ngihlala nomntwana. Mama afuna umntwana. Njengoba naye ngomzala afuna umntwana. Uzoyemvakashela inyanga, lokho kuzoyemvakashela inyanga. Namhlanje nami full time. Umuntu uhlala 2 months. Mina kuzophuma kimi ngimama umntwana. Ophuma kimi ukuthi uza nini isikhathi bani nini. Mani ufune ngesikhathi ukuthi senibhorekile namfuna umntwana ngizomnikela. Ayikuthi engijeje ngokuba anginithuki. Ngisho yena ngithuki. Ngifuna ukungiprove ukuthi mina anginithuki phezulu umntwana. Mama usumama ukuthi bathi uhlala 2 months kimi. Ngibona nje i-decision uphuma kimi. Ngimama umntwana. Ngimama umntwana. Uphuma ukuthi izophuma kimi i-decision ukuthi iphuma kanjani ukuthi umntwana ngimbona nini ngimbona kanjani. Njabulo. Sasa wena uyakhamba nomntwana eBrongoro finish enhlala.
Asohlala kuwe nomntwana lo. namhlanje uyolala kimi kusasa ekuseni ngimnikela imali uNjabulo uyakhamba eProngor kuhlala nomamakhe angifuni kusasa igidigidi bathu Ellen nje nanje ngithi Ellen sasa umnandi lo uyakhamba nje manjabulo sasa uNjabulo makhonakala imali angitshanga nangabe unazogibela mina ngizogibela uzungibhora phela nawe sasa uyakhamba uNjabulo hawu uzosizwa ngami mara khara ufuna njani angitsho phela wena angeke uthathe umntwana ukuhlala nomntwana ku-boyfriend ufuna ukujabulisa umntwana ngithi angizonke ngithi ngizohlala naye lapho ku-Ellen nomntwana mara umamakho uyakhulumisana nomama lepho kosinami ngiyazithengisela u-Ellen kwakhe lapho uhlala lapho Ellen kwakhe lapho uhlala lapho full time mama abona mama nami must ukuthi ngiphushe ilife yami awake ukuthi uphushe life ngomntwana uyokuhlala naye boyfriend nani understand ngithi umntwana ngingamisa kumama mangifuna babhisi mangifuna umntwana nje wena uthi uyathengisa uyokubereka sangibereka ngizomisa kumama mangifuna umntwana ngizomthatha ahlale nami kimi kuphi kuwe Ellen lapho wena ufuna umntwana uyomthatha ukuya lapho khumbula ukuthi boyfriend angithi ungafuna ukujabulisa ama-boyfriend ngomntwana angithi ngifuna nje boyfriend ngomntwana ngithi nangifuna umntwana ngizoya kumama ngithi umntwana ngiye naye ku-Ellen njalo ayina problem so sasa ngeke sigijime endleleni right through sasa ngiphani ipeace ngiphumule ingqondo siphanga kusasa khona ngizophelela umntwana Ulusinda. ithi ngizophumula ingqondo Wena amafrika manganjabulo kunjabo njabulo uphunye wamafona. Amafona. no ngomnjalo ukuthi sesiyayiqeda-ke Amafona kamamakho. Ngicabanga ukuthi njengoba bafowethu sivumelene ukuthi uNjabulo angeke athathe umntwana amuyise kwe-boyfriend yes ekugcineni uzoba full access yomntwana njengoba umntwana uzokhona ukuthi aye kuMakanjabulo bese uMakanjabulo uyokuba ne-communication nabakwamahlangu ukuthi bakwamahlangu ngizwe akhulumisa indaba ukuthi 2 months angamane aze ngakuye 2 weeks ezamvakatshela siceda ngokunjalo uNjabulo naye uzokuba ne-access ukuthi akhona ukuba nomntwana wakhe ngamanye amagama thina njengoba sesifikile siyi-identical force siyayithoma begodwa siyayiceda ngicabanga ukuthi sesineclosure koko wena uthini ngesehlakalo Maye mina-ke ngicela ukuthi umntwana loyo njengokutsho kwakho ukuthi uzakuza yena amlethe kimi ngoba kuye uzahlala inyanga yinye kimi uzahlala 2 months ngamanye amagama unobudlelwano noma ka Njabulo yes nasibambiseneko mayelani silethe endaweni erong no asikanti endaweni erong and khaye ngazi ukuthi uNjabulo abalethe isisu bano Ellen khaye bamtshela ugogo khona ngizwa namhlanje ukuthi njanga bamtshela ugogo and umntwana ngoba uNjabulo simthethe la umntwana lo nasimletha samletha ngoba samhlawulela la yabona nakho lo simthethela kuNjabulo ukuthi sewuhlala ku-Ellen uhlala asiyazi ngoba unina vele uhlala eProngor akavoti uyamza ukuthi nje batshona ngakakhona ukuhlala nonina and batshona uyathengisa la hlala khona yabona indaba enjengaleyo mina nginganankinga noNjabulo ake so problem umntwana lamthathe ngolosihlanu mara eze naye ukuvakatha naye la hayi ku-president bafuthi ngerapela lapho ufuna ukuthi angaye eProngor Spray angayile endodeni indoda ikinga yindoda hayi indoda mpo